mo immebunu na dodo na mo Asantefoɔ no mu bi mo agimi me se hu asantini a wagimi e de sembrante we a na hu wo kobra mantama asantini no because ha asantini oye dangerous ni jimi no oye dangerous chen cobra no enti anyina ni matoranchema eto komase adum PZ blue light omo de jo hon ma de eja tinjiri beto ma omo store enu mo japade nyina ehye no wiki mu Hon Muntaka Mohammed Interior Minister I was a member of Parliament for Asawase constituency wa Ashanti region okoi so no so edin donation aye 1,500 bags of rice then 800 boxes of oil ekoi so also ede ko patawo mu aja monyi we na momfa emase for start here PZ for aboni tutu assurance omo empemo sadwe na omo ye no Kevin Kobedi tell us there be on tia say adentina Asantefoɔ anytime bia NDC be power bia no you find ways and means to denigrate the integrity of NDC as a political party e was Asantefo. In fact Kevin tell abebo bona adwatire PZ boys ne pap atem de die wo be hwie bia gom se nso hwie wakasa hwie wo be hwie mo pa with atem de die hi Penyah block media metro say any day mo oba like video na da roma oba subscribe button na ba click bell notification icon for latest update na ba chiro wadwen da mam e wo comment section metro say oba so no share video ma onu aso enya bi a share it last week and na exactly 1 week ago abra eja eto edum PZ blue light e ma ho nyina share condemn edo chibro hu said Ashanti regional minister Dr. Amakohene and the fire service con enya issue ko na tense fire service for no omodum ja no ma ho keka enso eniti onum kra benya no benya banta enokra entwangu after that hu say onaba Makohene ye okoma Asantefoɔ no 600,000 Ghana, that is it is kind of 6 billion. Gender minister so ekoma omo package. Baumia eso ekoi one chama won't ekoi emozo could provide with 1,000 bags of cement and 200,000 Ghana, it is kind of 2 billion. Bonibia NC, but Honorable Muntaka, member of Parliament for Asawase constituency, I was say the interior minister, eso transfer okay. Omo ne ma shekran enyo bia no stock ese e bia na yobebo mi bodwa almost to ashine bia efri na kura ko ise bra o benya store do mbedi kura na ebe ya de na enti na ma me nkomo omo emo ne anwa bi so mu fa we no emo ase na omo ntwen de ye wo edema wo mo no ode emo ne anwa eduru ho no mu a PZ for no aboni ntutu assurance da bi dia atu wo mo no ye nhia mo ye nya mo da bi e kan mo ni anwan kwada nke ye betimi atoto bia de but ye pe store baby e betena asa didwa in one way of the other na omu reason it make sense because I say it is better to learn how to fish than to let someone fish for you all the time. Yes, so the bia obetena ensuo hu no bia ba obe to dawa no atu bia ma no yinam ne bia ma it is better say when background actual how are you see nam ensuo mu dan se da bia ba kwa tena no ba be no yi bia ma ko dawa man obga ko dakom entra say omu adwena ho say okay so emu yin kro ekodina sa asa entiane at least ankade mu we ban ehun no obubu ho ko ehun enkonta kra mo ni anwa no ara say mo tale afene bat ebo no nko abetime arwane around 500,000 Ghana betime 5 billion anwa bo dendende ebo no ehye ntina ko mo odwene se nka sika ode ye wedu na at least enkonfa mfa bibia na enkonfa nye sika fam emra nko mo nsa emfa start and build omo a shop no but Kevin tell a video ni di no se there bi ade ase bi kuma se PZ for boys say nkwaseafoɔ no madie no how dare say interior minister adwene mo so okay monyi we eni munum so ntwen ope monyi we ni mfanye emfa mo ase kakra na mo hwɛ de omu ode mamo a oba ya maboni ntutu asiri Kevin tell say he eni emu nsum de ebe ewo mo atenudie de say fala. Yes, say the interior minister Muntaka Mubarak eko Asantememu ena sebio PZ a enye obi adia enya aban dia a Ghana fo amu Asantememu emu bi eton ade wo ho eja to ho no eye Muntaka Mubarak oye interior minister e de aduane kakra ene anwa kakra
eka say sebio enye obia na sebio na oweduane wo fie a eja to ho sebio ye onkofo a omo no bodwabodwa na omo ye omo ni market akese e PZ ho na eja to ho no omo so obi wo ha anadwo ana opon wa the tomatoes kiti obi oton ana ni toothbrush bi do oboaboa do no de kosi obi store enim e na okoda baby saa nkofo ni nyina no omudwetire obi okrampo a ade oton ye no sebio na ebia oton nya adro kakra na oton belt oboa ni nyina no ni sika ni sales nyina ode hye saa botom na okyekyere ye e na ode ko hye obi store enim because onim say ho is safe ade kye obaba besesa na wakọ enim now eja to ho ma saa nkofo ni nyina ho aka enti Muntaka any NDC for any aban we ka said abi so wo picture ni big sa anaka kraka sa say obi a wo stock kese bia wo ho bia na ho kan ya na sebio wo ya aban a wa adwene no sebio enkofom sa enti Muntaka as interior minister na tenase hu said abi picture no we are looking at the bigger picture but there are people down there are they will affect your ma and what's here find the way near solve almost problem kakra mo because aban entumi solve problem ni nyina sisi a enti Muntaka o ya interior minister ne ka say omo hia de emo kakra angwa kakra saa nipa no mo ye bodwabodwa kakra no omo de sebio obi mpo enka bi mo omo ni sika bi de fie because stores akese ehye no omo stores akese ehye no omo sisi omo dan omo aduane wo fie saa nkofo no sebio omo sika papa bi da bank na bodwabodwafo no mo hyehye ase no omo ni saa sika ne bi enti interior minister Muntaka ka say then I want to take a little bit of food to this place na me nchema bodwabodwafo na me kan baby obeda kra den afa na wa start adwuma kakra Muntaka Mubarak koduru Kumasi eno ka say oh sebio PZ enya ban dia sa stores amu hu ha nyina no stores na individuals dia majority now ade individuals dia de sebio atoyira nchema to individuals a anka wo hwemu pa anka say individuals anka say na find almost solution because so was store PZ was all one insurance. So to be kwanso ko fanya $200 million and $200,000 and $500,000 now the begu stop with PZ today it means you should have insurance that is protecting you. And to be very honest with you, the government is not obliged. Government no in Sebia and that by say also tamsika pudio edibra obi a PZ but abaya enim nyansa edwene Ghana for no debia no edwene omo form any omo wosro ho enti Muntaka ka say yankoma ebia bodwabodwa for no tomatoes for no kobi for no obi oton belt miensa bi obi ha bi ofri twapiase na wabetena Kumasi afi na o start bibi obi ha the toothpaste bi na egu table so obobo ya no di so obi sto enim ase yan hwe se sankofo ebenya duane kakra mo modia Muntaka ekoduru Asantefoɔ PZ or the aduane Paul 1,500 bags of rice and or the anwaka ho and or say my ben me banasum yem me kura Muntaka me ya chiriwia me enkremoni anka osabe that there because chiriwia me yem kom but Muntaka Mubarak ka se da bi ni nuanom Ghana fo ho akire omo ebi be yenkremufo ebi be ye Kristofo enti oman we ene to abama me sebi omo mo de da form ni omo mo de da store mu ene omo mo fie no omo no to abama ye enti at least ma me nko boa eye de Ghana fo wanka se we ana we Muntaka koduru PZ Kumasi e wa Asantefoɔ no edwadifo ni bia omo ho no say na omo ka kire Muntaka eju free so let's just send it to my back I don't know e mo na re bre e fa mo nya dey if I mo nya she because they make what you say ya person mo ndu smile let's just send mo apotere e juma back and one dey from there no be see no e wa bi e wo mo ye bia e fa mo nya she e fa mo nya she yes right amu I don't smile expand it dey na juma no you say mo nya I don't guess it. My God, you never me again. Maybe I saw maybe I saw I go farm so I don't come there. Money be ready. Okay, your placement, your promo, and your ross, your placement. I'm gonna move by the other. Right, I'm gonna tell us I know. I'm gonna tell us I know. Maybe quite a son, and then I
Mesika shia. Emrata ya bobra. Emrata ya bobra sika shia. Eno mo shia. Kofa no mo Thursday. Friday no mo she. No mo boya. Mo do mo boy. Ani anwa amesiya. Ne yasramo. Ya badi ana ya pamachaw. Momoye. Na ya sanka ya sase. Ano na ya pa. Yasramo. Baby ya badi die. Yasramo. Baby ya batla. Ni adidi ya ne. Now you ask yourself, Babusa who say PZ store be na ya bind ya. PZ ne wo ho no. Asase no e ya bind ya. Dabi. Stores na omabe bie wo ho no mo no. Sa stores no e ya bind ya. Dabi. Sika na omunya. Nyoma omoton emfaso na omunya no. Omudi bia ma ban. Dabi. Enti why na at this point? Obetima ka chem say e ya nhye ma aban say e wo se aban yi ni botom sika. The boy PZ for omo ton nyoma PZ e ya by responsibility so obeji insurance amomo e ya omo nkasa responsibility na meboa PZ asase omo to na abrante ne ka se ye nananom asase no at the end of the day say omo nananom no mo ngu menhia enti wan na eba beje wo nana asase free wunsem de bia ye ka asem wo ha Asantefoɔ ni bi ye moa yeah samo immebunu na dodo na mo Asantefoɔ no mu bi mu agimi eno ntina MPP use mu se moa me kana mu buofu ba no kona me ka kire no store ben na asho PZ eye aban ena ti sika bieye store ben na asho PZ eye Muntaka ena ebieye ade bi eja to mu PZ bia no eye individual investment etise wuti wo fie na eja to mu. When you build your house you have the right to put insurance in place. Send a beya eja to fie ni mu a wa be ko insurance aka say eja tom me wodien insurance ntimu ntua me motete store ni mu wo ho sika mo gia mudi ye mudi bi ebo preman at the end of the day da ben na aban ba ye say sa asase na motese no e ne dia na monfama no mumu bi mu agimi enu ntina MPP hu Asantefoɔ ni bi mumu mbebunu ni bi se mo ye nwan enu ntina mo treat mu se moa. I'm telling you. Until last me kan ha. Me say asantini a wejimi e de se mbrante we a. Na wo wo kobra. Mantama asantini no because ha asantini oye dangerous. Ni jimi no oye dangerous chen kobra no. Ebi na we hu no TV so no. Enti me busamo na mo nyini na mo hu samo nananom asase no. Na ye wo na asase a ade na wunsi. Ende wan gaze ko pel cement si wo na asase so e. Na wo na ni ho. Ade na mo nkom na ho nkwaje cement. Emua mumubi mwajimi yedi anyini ya no yedim se na asase sa wo na asase akohwehwe wo na kwaje cement mumubi mwajimi enintina moye tuntum mubi mwajimi a motewa mo IQ ni wo fom enintina o se chemensa bonsu ekufo de tumi di akonwa besi asantemem no wadi mu atam di mu hena atam no asore ko because mumudodo no adwene wo fom PZ abandia. What Muntaka was doing to me, I wasn't expecting him to do it. But he being a reasonable human being, no, he felt to say some people there. Na ba omia kwasi akoto cement abrawa. Ko na ho kwaji cement ni bi so so e. Anything na MPP for de bia omu treat mu say moa. Because you see, you people don't want to give yourselves the room to reason beyond your stupidity. Bujina PZ boton ade na mo de mfaso akodi twe. Mo de akodi ejantrafo go nofo. Kwasiafo ejatoma aban na enkotam sika every Bank of Ghana fambrel. Na wona nana odi asase ne ma wo no. Wona nana otam asase ne ma wo no. Wona nana obutu oba so kɔ no ho kɔji sika kwasiafo. Kevin de sia ne nsam na no edin. Jaihwe abofunu. Kevin de ene de nsam kan de mususu be si jaihwe. Kwasiafo munya sika o PZ ram la kɔtɔ red. Mu nyina John so mu bon John so mu Asantefoɔ mbrantie ni bi eniti na MPP use mu agimi ene enyini ye no ye beto ye nana wo beto wo nana wo ba ye gata da ho ene ne da ho wo na ewu mu nana ba ko aba mu nana ewu mu ama me aba kwasia wo na wo te gata no ho mo ye lucky say jane to ho na mo nda ye ke be hye mu sem emmoa mu bi mu agimi. It is not the responsibility of government to come and build that thing for you. Oko kantamanto eja to ho no
they found a way to build their market. Inteja to PZ eye mo ankasa mo private property aban na ntam sika mbro ba omia na wanya sika fu bi na ohu de onfanye and onim say mo ye easy to dey manipulate wohu say mo agimi into the 1,000 cement abremo mo agimi or the 1,000 cement be rule mu bia kopim say mo be di 60 my am dross mo kan mo nko school de muni man say ye de ya ton chains akoto red anom kwasea onye say Ghana nyina ni Kumasi PZ onye say Ghana nyina ni Kumasi PZ yemfa sudi insha jeans ne emagina kwa homprum anything a majority of you must my Asantefoɔ. Don't get me wrong, mo Asantefoɔ ni bi mo baburu no bi mo agimi asase na da ho no da be na mo realize say e mo na asase aban de wasase ye den aban wants to help you. You people, majority of you are foolish. They be a makame say uyi asantini a wejimi because there are so many intelligent Asantefoɔ wa Ghana almost sati asantememu otumfo nana odome me so me do piao ma me tia ona nanom ye bi agimi me se uyi asantini a wejimi any cobra waso nani a obekawa mantama santini ni boduam first ye den pa homa na kyekyere asantini jimifo no eboduam ansa na wadwene cobra no ho because sa asantini a wejimi no or de se cobra nko 50 wejimi apro asa ye scorpion mo jijejeja pizza na mo ton fake belt fake jeans mo wiawia nkofo tutu nkofo bag mu mo wia na mo de akoto red ne jantrafo o pa abansi case store na wo store mo amujejina mo fi we majority of you mo store o store ne de ehin mo store no ene de ehin uni store bojo ne kro no na wo ye aban ba be hwe nkofo mo wo fam abo a mo ni mjimi yempe Muntaka fa mo no kokoma school fo nkodi sala eba Muntaka kozongo bia na che 300 bags o hofa mo no mundi Muntaka Mubarak nkwaseafoɔ so mo mpa mo na ya o Ghana fo ekom di omo enti zongo e wo Ghana no na cheche 300 bags na ma imam fo no mompa yengusu no mundi sala eba aka be 3 days na ewie say tam ala Kevin Taylor abehwe agu Kumasefoɔ no. In fact wo abobo na adwo akire mo pa obetuma akire wadwo ne ama me e wo comment section aha yi Penyah Blog Media Accra.